Arboretum cum crop center long Karbi autonomous council pen saikatiki aradapan power tillers lapen katisong along kitidun bang parohini adona tumapan chekiron. Barit hechin thong sing bamona tumpen surihini rakrisur kep anikana farman ingdeng ner kep puing long po ang long along kartu damasai kideng. Di sama ahawar kiliput chom naroy athak kidon adolong kikim kirangasai ki oi thek tikachok di sama development youth committee atum ningkang somsi. Kardom nilikar biprayam tama birta thanbang sami junaliti mungpi non birta ang tonpen arju ikha. Arboretum cum crop center matipung dipu along arkoi ni phai hinia ni Garbing long autonomous council pen site ka tikira datumaphan hum truck ke power tillers la pen kidam tang ani ka chisong along kichidun bang pharo hinia dona tumaphan sikalak phopho check kirona birta kat news along birta nangle. Difu matipung Arboretum Cup Crop Center along Karbing long autonomous council pen site ka tikira datumaphan hum truck ke power tillers la pen ka chisong along kichidun bang pharo hinia dona tumaphan sikalak phopho check kiron labang so mai long Karbing long autonomous council deputy chairman Ritesh Singh hi CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be EM Atum Roton Teron Mongor Singh Timung Amar Singh Tiso Tarendra Brahma Jagat Singh Ingti Pradeep Rong P MSc Atum Richard Tok B Ram Singh Timung nominated MSc Sima Ronghang P Lapen Karbing long autonomous council staff atum chetong dun Karbing long autonomous council torofar pra Kitiok bilakok 80% power tiller subsidy juriote 16 nursot ami aji kitiok bilakok aji orpon kora hoise 80% subsidy hobo matro 20% elogor dibo lage 1,80,000 or tractor matro 35,000 e dibo lage baki টকা আমি কাৰ্বি autonomous council পৰা বহন কৰা হৈছে আৰু লগতে যিবিলাকৰ autonomous ৰ নামত আন্দোলন কৰিছে যি 33 বছৰৰ আন্দোলন কৰা সময় যে সুহিত পৰিয়ালবিলাকৰ কাৰণে একালীন সাহায্য ওৱান টাইম গ্ৰান্ট আমাৰ কাৰ্বি autonomous council তৰফৰ পৰা 500 প্ৰত্যেকজন সুহিত পৰিয়ালৰ কাৰণে 5 লাখ কৰি প্ৰত্যেকজন সুহিত পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 200 জন সুহিত পৰিয়াল আছে 10 কোটি টকা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি এমপি ডাঙৰীয়া আছে আৰু মোৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এমসি বিলাক আছে আৰু বেনিফিচিয়াৰৰ মাটি আজি 5 লাখ টকা চেক আজি অৰ্পণ কৰা হৈছে সুহিত পৰিয়ালবিলাকৰ এই দুটা আঁচনিৰ কাৰণে আজি বিতৰণ কৰা হৈছে Kidam tang aningkan matijong ni phayeng koira phopen ni phayeng koira sirkep ani an ni pho baha bari the chin thong sing ba mona tumpen patir pisi surihini rakri sirkep aningkan a farman nerke bangdeng phuing long po anglong along karchodama birta non hejong kat news sa hemalong birta nangle ingdeng nerkep kichok phuing long po anglong along bari the chin thong sing ba mona tumpen mesen pen karchopadodam Aronating pen thok jir si vomut vokan la pen aria put kaching to ta mesen pen ang thek kilong apu thak birta long dun la pen puthot mesen pen phuing long po ang long along an ke pali dam abang pu bang piatum anta hem nang chili thupa melo puta birta long dun ang parta bang so pharmana phanpura Karbing long autonomous council CEM Tuliram Ronghang EM kachirong PP driver Joyram Teron la pen Julison Crow alang litum pen sitami Citrap cito dunsi ingdeng nerke phuing long po ang long aphan karcho dama sayang deng chunpa me luputa pachini Karbi sangkurara da phansitami kachirap kachito dun thai kapot bari the chin thong sing bamon ahin pen sengkang sam akardom pajir Kidamtang matijong ni phai thom ke pani enalo por phai kris raj team apor malom number 15 Mahamaya constituency ki parlo tikela horitaro ronga sara hemalong PNRDSI campaign kidamtang Karbi hem tunmate isi chingki chingwa amaru hem kimikang po maya birta non hejong nangle Labang so mailong alhisar po man pen Karbing long autonomous council em lunsing teron alang lichor basa piterang pila pen man peng alhia man pen VDC chairman Orson Rong P DMB chairman Biren Singh teron atum arideng pen si Karbi hem tun ki kim kitanga hem kimi kang po sai kideng laso hut ong dung man kido abang bubang pila pen rong aratatum ta chitong dun rinti kidam tang MP kilik pachet hangamaya hut rat atum ki hangmate kachuning ri
dun ateng pen CEM teron lam chakachipi dun ateng pen methang PNRD sai kampen bang so hem kim rang patang si kang po sai kedeng padu lapen halapudok muka longkam teron auditorium hall achataya long number 15 Mahamaya constituency BJP asong atumpen mati Karbi long autonomous council em lunsing teron kapin khada tengpen surihini rakri sirkep aningkan bana phan kitoy lapen surihini ra ingkoy aningkan kimia phan kahong abaha amenpen ason kapatu kachipati kapadu pen ning arong chipi pensi surihini ra ingkoy aningkan kimia phan inghonglo lapen hin angbong hir jume chipi seroy pen choranisan chorap sar pen chikakrin tipusi birta longdun hanjang langsung mujudar terangarong amekar Karbi jutang jubata longka chirap dun bom abang pukam son rongpi arkoi ni phai siani anikang sampor phai sira minute grip ho por labang so pirthe pen chi otanglo Karbi jutang along kidamtang 1997 aningkan pen surihini rakri sirkep aningkan an ningkaning koi susi Karbi jutang jupata longka chirap kachito dun bom abang pukam son rongpi bang so pirthe pen chi otanglo kidamtang 1980 aningkan matijonga chiklo niphai ingkoi ra sirkep anisi kamson rongpi amahang theklo la pen ningkan grip ho ata pen Karbi jutang jubata long chirap chito dun lo pusi inut alang li korte pen pachini alang li chor alang li somar pinso so inut ar so inut atumaphan pamote kang lo ang pata hembang isi adona rap rong isi hawarang kang isi arat lapen Karbi jutang along klem rap abang pubang pia tumpen chi ote kang lo kali tang kamson rong pia phan ar koi ni phai ke thom anisi me an piji pusi birta long dun non malam so poraphan birta moing ton pixna Ganj Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon. Lasi lason warsai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha. Warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji. Lasi apor panhok hip pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini le Thojia Phan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Dihinamo piputhot birtalong wangthulo disama hawar kiliput chomna royathak kidon adolon kikim keranga sai ki oi thek tika jok disama youth development committee atumpen ningkang sam se alam thek chipaklang abirta non hejong birta nangle non kachari bom asokar penatok anu along anta ching thurnang ji pojok pinang an asaya mo
kideng padolo sitami disama hawar kiliput chomna royalong thedunga sai kiklem along kiklem kidamatum kikim kiranga sai ki oi thektika jok theklong si disama development youth committee tumpen ningkang samse chipaklang lasi prap chin pen mechen kikim kiranga hin ki thega tumaphan nang toy nang jipusi local msi la pen contractor tumaphan kachuning ripado athela henlo disama arat ache thelo puta disama development youth committee tumpen pachini radak ni tumaphan kimisen ni dolong kimisen man ni tuman kidam kibanga kosto pen laso pajo kibhan ni tuman pinuno sami pini ni tum laso DDYC pen ka umuri long mangi ni tum dak chetheglong no la pen ni tum langdulong no sami ki claim kidam hino pin la pen totally arlong pen ka do ka bila hai si ni tum pu iri pen na pu jok ta un la pen dak ni tum ki pude mangi laso mistri phan bangke ni tum la pusona kam ge chokche la pen ni tum jitu kacuniri kang tum ladak tipu damang tu mangke ladak gumasi ladak ni tumolong ladak kontrak enma late labangso kontrak pam ni tum cuniri kang tum ngejele along lason takhak kiklem kahin no mistri pamange ni tum ladak pen along kapek katereksi kinang po lapen ni tum sodak masi madek ken ni pon lapu la bangke la langre para lapu bangke la ika bangke singason si purilo singason si purilo la pen ho lapu pa jomna para bangke la Kumala dak lokal iem gitu bom. dak lokal iam ke umur tiso Itu tang na tanga tilang abi man lokal. lapu nongko ke la ke damtang ho ke diwang ho para pen wang po lapu alang tum dampu rang put ke do sami ho para bangke lapu dharal yang ko ke CM sar tawang la pen umur sar rawang alang itu para ke ta la dak non dhalai lo pen ke alang itu la son nang ke celang bang abi kontraktor bangki puyi bangke lalo jongsi la sona kam kahinu ke klem bangke la bangke litum bangke la ke totally chromatic project la pen ako la sona kam alangli phansami chuniro kontraktor phansami ke klem phong tinta alangli nang chido du neng la pen nang chelang du nang ji pusini tum DDYC pen sami chuniri pon padu Kumala kontraktor ke. kontraktor nono ko ke litum ke teklong la dake rukasen la pu di sama habar para tungke ko alone atisung ke ki jog lo pusi militum bangke ning ki hok pon lo jarong pon lo boy fax tami nono son lo puson ke claim ke dam helo dak bolote militum ke ki joy ki gali aku ki sung thuson se theklong ko la sila puson mistri bangke la dak bangena ba claim nong le dei fasila contractor to matami chuniri pon lo lekum Kuna pen na so tuwar ka chelengi ke. la ke hala di putara lang so pen dak habar mi Thulo Indian Catholic Youth Movement Convention ki jut pen rongbong khat Catholic Parish Youth atumati jong ni pai thom ke bani ahem ke chidam bo mahut silonizan borpathara towara long ahiring tangrak pen gadi ki chingkoya jok bang ki thomatum apan ki dam nang birta kat new salong birta nangle silonizan borpathar ka chelenga tuwar pialong ahiring tangrak pen gadi ki chingkoya jok sar klim rong pi sirmlir lekthepi lapen lir bon rong pharpi bang ki thomatum apran dam nanglo lapen aringa hukiso bang koira ki thomatum apan gulagat civil hospital lapen jorhat hospital along nonamat silang pon bomlang labang so kisunga birta kilong pen local MSC Richard Tong Bipen tang kasika suri trok sike prapho an sike chelang jia phan lapen blanket pak ingkoy an akira pidun ang parta Harrison Singnar penta blanket pak cap an pipa jirdun non sike chelang jia phan tang kakaduria jok tim Karbi long lapen Karbi long alo ke theki dingatum kachirap dun jia phan akisung ki pho latum pen kachuning ripado Karbi Prime Time ang kila pons kang ton peklo dumithak mi kurang tu